Moj telefon sa kojim ja prolazim kroz velike avanture. Sa njim ja snimam sve one igrice na mom kanalu. To je ZT Blade Q Mini. Vidite. Sada sam ostavio samo to od igrica. Uskoro ću izbaciti klip Clash of Clans ili Dragon City, ne znam točno. Eto, to mjesto od igrica. Ovdje imam neke moje alatke. I ovo je moj program za snimanje igrica. Ali idemo mi, vidite, to je to. To je moj telefon. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Ćao!